Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu Rwanda ubushinjacyaha mu rukiko rukuru bwakomeje gusobanura umugambi wo guhirika ubutegetsi burega itsinda ry'abantu 10 barimo n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana. Mu gihe igihe cy'ihinga kizwi nka gatasi kigeze kure cyane mu Burundi, bamwe mu bahinzi bo mu kibaya cya Gihanga baravuga ko batarabona ifumbire gushyira mu mirima yabo. Muranumva n'umwe mu banyamategeko bungana leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kirego yatanze irega ikigo cy'ikoranabuhanga cya Apple gukoresha ibyuma bikozwe mu mabuye y'agaciro azwi nk'amabuye y'amaraso ava mu turere tuvugwamo imirwano tw'icyo gihugu. Tuyafitiye n'ikiganiro cy'abagore. Muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatatu, turi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12. Aya makuru yose ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Ngiyumva maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi mu Burusiya baravuga ko bataye muri yombi umunya-Uzbekistan, akaba ari umugabo wo muri icyo gihugu ukekwa gutega igisasu cya bombe kishe umukuru w'urwego rw'igisirikare rushinzwe ibisasu by'ubumara. General Igor Kirillov yishwe kuwa kabiri ari kumwe n'umujyanama we igihe igisasu cyaturikiraga hanze y'inzu iri Moscow. Ukwiregura ahakana ibyaha byakozwe ku giti cy'ingimbi y'umwongereza uregwa kwica abangavu 3 mu gihe cy'amasomo yo kubyina mu kwezi kwa 7. Igitero cyagabiwe ahitwa Southport mu majyaruguru y'Ubwongereza cyasembuye imyivumbagatanyo yamaze iminsi mu gihugu cyose. Ni nyuma y'amakuru y'ibihuha byakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga byavugaga ko ukekwa yari umwimukira. Amahoteli acumbikira abasaba ubuhungiro n'imisigiti byaribasiwe. Axel Rudakubana wavukiye mu Bwongereza ariko ufite ababyeyi b'Abanyarwanda yanze kuvuga igihe yabazwaga uko yiregura ku byo ashinjwa. Ikigo gishinzwe iby'ubumenyi bwa siyanse n'isanzure ndetse n'ibyogajuru NASA kiravuga ko abantu 2 bagenda mu byogajuru baheze mu isanzure mu gihe kibarirwa mu mezi bongeye gukererwa kandi kugaruka ku isi kugeza nibura mu kwezi kwa 3 k'umwaka utaha. Sunny Williams na Butch Wilmore baheze kuri station mpuzamahanga iri mu kirere kuva mu kwezi kwa 6 nyuma y'icyari giteganyijwe kuba ubutumwa bw'iminsi 8 gusa. Akamodoka k'icyogajuru ko mu bwoko bwa Boeing Starliner bagiyemo kavuzwe ko kadatekanye kuba kabagarura ku isi. NASA yavuze ko ikerereza uku kugaruka kwabo kugira ngo yihe igihe cyo kurangiza ikindi cyogajuru gishya kizwi nka Dragon bazazamo bagaruka ku isi. Ibintu muri Mayotte biracyameze nabi cyane ku bantu barenga 300,000 bahita mu rugo. Benshi nta biryo ndetse n'amazi bafite. Amashanyarazi nayo yagiye hafi muri 1/2 cy'iki kirwa. Abaturage benshi nta byibanze bafite kuva umuyaga ukomeye wiswe Chido wibasira iki kirwa cy'Ubufaransa. Inkuru ya Mayeni Jones uri mu kirwa cya Réunion aho umuhate wo kwegeranya inkunga uri gukorerwa murigizweho na Yvette Kabatesi. Nyuma y'iminsi 4 Mayotte, imwe mu ntara z'Ubufaransa zo hanze yabwo, yibasiwe n'inkubi y'umuyaga. Amatsinda y'ubutabazi akomeje gushakisha abarokotse mu bisigazwa by'insisiro zasenyutse. Hari amakuru avuga ko hari imirongo miremire hanze y'amabanki aho abantu bagerageza kujya kubikuza amafaranga yo kugura ibiribwa. Ubu byatangiye no kuba bike. Uhagarariye ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF muri Mozambique bituranye na Mayotte yavuze ko tumwe mu duce two mu majyaruguru tudafite amazi asukuye kandi ko bariho bakuru ko bashoboye ngo bahageze ibikoresho by'ubuvuzi. Mayotte nicyo kirwa cy'Ubufaransa gikenye kurusha ibindi. Mu mpera z'icyumweru gishize kibasiwe n'umuyaga mwinshi kitari cyabona kuva mu myaka 90 ishize. Ibihumbi by'abahatuye n'abimukira baba mu duce tw'insisiro ari natwo twazahaye cyane.
urukiko rw'ikirenga muri Ghana rwanze kumva ikirego ku itegeko rishya ryamagana ubutinganyi ryari ryanenzwe n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa kiremwamuntu na Loni. Abacamanza bavuze ko ridashobora gusuzumwa n'urukiko kugeza perezida arishyizeho umukono. Ubutinganyi busanzwe bubujijwe n'amategeko mu gihugu. Muri uyu mwaka abadepite batoye itegeko ritegeka igifungo cya gereza kigera ku myaka 3 ku muntu wese uhamwe no kwiyita umutinganyi. Itegeko kandi rizanaca iyamamaza ry'ibikorwa by'ubutinganyi rinasabe rubanda guha abategetsi amakuru y'ababirengaho. Aya ni amakuru ya BBC. Urukiko rusumba izindi mu Bufaransa rwagumishijeho umwanzuro wo guhamya uwahoze ari perezida Nicolas Sarkozy ibyaha bya ruswa. Ubu agomba kwambara akuma k'ikoranabuhanga kagenzura aho aherereye mu gihe cy'umwaka. Sarkozy avuga ko azajurira mu rukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu. Yari yakatiwe gufungwa imyaka 3 muri gereza, ariko 2 muri yo yari isubitswe naho undi ugahindurwa gukurikiranwa ingendo ze hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga aho kujyanwa muri gereza. Jacques Chirac wabanjirije Nicolas Sarkozy ku butegetsi yabaye perezida wa mbere mu mateka ya vuba y'Ubufaransa wahamijwe icyaha, nawe yahamijwe ruswa. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva. Ano makuru ku buryo burambuye katuyatangurire mu Burundi mu gihe kihinga kizwi nka gatasi kigeze kure cyane. Bamwe mu barimyi mu kiyaya ca Gihanga mu ntara ya Bubanza mu Burundi bavuga ko batararonka intabire canke ifumbire mu Kinyarwanda yo mu bwoko bwa ure izwi nka totahaza ikoreshwa mu gutotahaza imirima. Abayironse nabo bemeza ko bahawe idekwiye bagiranije n'amafaranga batanze. Aba barimyi bafise ubwoba ko iteba ry'intabire rishobora gutuma umwimbu uba muke cyane. Basaba inzego zibijejwe kubagarukira kugira bayironke amazi atararenga inkombe. Ubuyobozi bwa komine Gihanga buremera ko hatabonetse intabire ya totahaza ikwiriye. Yabwiye BBC gahuzamiryango ko bariko barakurikirana iki kibazo kugira gitorerwe inyishu vuba. Ni inkuru ya Gildas Yihundi Mpundu uri Bujumbura. Ikiyaya ca Gihanga ni kamwe mu burere bw'u Burundi bwimbuka cane. Kirimamwo umuceri, ibigori, imyumbati, ibiharage, imboga n'ibindi. Mu duce tutari duke abarimyi barahejeje kubadika umuceri, eka n'ibigori biza bikuze. Yamara ikibahangayikishije nuko bamwe muri bo batararonka intabire yo mu bwoko bwa ure ibakoresha kugira imirima yabo itotahare. Ejidi Irakoze na Musanze ariko arabadika umuceri yambwiye ko barihishijwe amafaranga imbere, ariko ko batararonka intabire. Ire ninke kuko nk'ubu bamwe dusa amajeto turatanga amahera bagaca bivuga ati rero muzofata ifumbire ibonetse. Nukuvuga ntituraronka, turacarindiriye. Nk'ubu uye turarindiriye baca badutubarira ije. Harabemera ko baronse ifumbire, ariko bavuga ko bahawe idakwiye bagereranije n'amahera batanze. Serina Nitanga twaho yavuye mu mirima. Abarimyi tumerewe nabi, agafumbire nubwo batanga agafumbire gakeyi ntidukwiza. Ire habonetse akayire gakeyi kifata kibanza. Turarindiriye turihanganye sinzi ko bazaduha kandi amafaranga urayariha mu gifumbire gakena. Tubajije batubwira ko ifumbire ari nkeyi baza barakwiragiza mu gihugu cyose mpaka tuzokwigwa bazaza barayitanga ku bice. Turacerewe cyane kuko urabona ibigori birakutse. Aba barimyi bafise ubwoba ko hamwe intabire itoboneka vuba bwango bishobora kugira ingaruka ku mwimbu no ku buzima bwabo. Bemeza ko ari basanzwe babayeho nabi kubera ibihe by'ubutunzi igihugu kirimwo bitifashe neza. Babona ko bishobora kunyuka. Tugiye gushora dusanga ingufu twakoresheje tutazigarukanye kubera duca tugurisha nabi baca bibura isoko hahera iminsi. Abo bahise imitahe bamaze kuvyegeranya bagaca biduza ibiciro. Nk'ibiciro byaturengeye cyane rero tumuteye $5,000. Rero kugira umuntu akironke agisume biragoye cyane. Basaba inzego zibijejwe kugira ico zikoze mu maguru masha. Musitanire wa komine Gihanga Leopold Ndayisaba remeza ko intabire yo mu bwoko bwa ure itabonetse ku rugero rukwiye muri iyi komine. Avuga ko bariko barabikurikirana
ifumbire ya ire ari nayo dusanzwe dukoresha cyane ku giterwa c'umuceri ntirakwira. Akabazo kari kuri ire, ariko naho nyene turiko turabaza ababijejwe batubwira yuko ari kiraza. Hariho n'utugorane bagerageza kuza baratorera umuti, nk'utugorane navuga ntitw'ibitoro vyunguruza iyo fumbire. Ku vy'ukuri mu ntara baragerageza, iyo agatoro kabonetse mu ntara na cane cane c'ubwoko bwa mazutu, imodoka zisomba zitwara iyo fumbire nizo zibanza guhabwa. Bamwe n'abandi baguma bibaza igituma abarimyi badashikirizwa ku gihe intabire kandi baba barihishijwe amafaranga imbere. Hambavu y'ivyo, mu mahera akenewe kugira abarimyi bose baronka intabire atankomanzi, leta itangamwo ibice birenga 60%. Nagerageje kurondera abajejwe gutanga amakuru mu ruganda Fomi ruhingura intabire kugira numve ico bavuga kuri ibi, ariko sinashoboye kubaronka. Inkuru ya Gildas Yihundi Mpundu. Reka tujye mu Rwanda ho uyu munsi ubushinjacyaha mu rukiko rukuru bwakomeje gusobanura umugambi wo guhirika ubutegetsi burega itsinda ry'abantu 10 barimo n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana w'Umubavu TV yakoreraga kuri internet. Iburanisha rya none ryahariwe kumva urutonde rw'amajwi nk'ibimenyetso cy'uruhare rwa bamwe mu bagize iri tsinda muri uyu mugambi. Abaregwa barimo abagore babiri bashinjwa kuba mu mugambi mugari wo guhamagarira imbaga kwigomeka ku butegetsi no kubuhirika bidasabye ingufu za gisirikare. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Iburanisha ry'uyu munsi ryongeye kwiharirwa n'ubushinjacyaha bwumvikanisha amajwi buvuga ko agize ibimenyetso bikomeye by'uruhare rw'abaregwa mu mugambi wo guhirika ubutegetsi. Hari aho bamwe bumvikana bavuga ko bazahamagarira rubanda kwitabira ibikorwa byo kwigomeka ku butegetsi. Ibi ni nko kwanga gutanga imisoro. Iri tsinda rivuga ko ibabaza cyane abaturage. Iri tsinda ngo ryifuzaga ko hari igihe kizajya kigera abaturage bakambarira rimwe imyenda y'ibara rimwe nka bumwe mu buryo bwo kugaragaza akababaro, ariko badakoresheje intwaro. Ngo bagombaga no gushaka uburyo bwo gukwirakwiza inyandiko zidasinye zimwe zitwa tract zigashyirwa ahahurira abantu benshi. Izi ngo zagombaga kuba zigaragaza ibikorwa bibi by'ubutegetsi kugira ngo abaturage babwinube. Abagombaga kwibandwaho cyane n'abacuruzi bato bato, kenshi babikora mu kajagari, bamwe bitwa abazunguzayi. Aba inshuro nyinshi bakunze kugaragara bashyamirana n'inzego z'ibanze z'umutekano, rimwe na rimwe zibambura ibicuruzwa byabo. Uyu mugambi wo kwigomeka ku butegetsi ngo wagombaga no kugera ku batwara abantu ku mapikipiki, bamwe bitwa abamotari. Gusa kuri aba ngo hagombaga kubaho ubushishozi bwinshi, kuko aba ngo biganjemo abakorera inzego z'iperereza. Intego ya bimwe mu bikorwa ngo kwari ugushotora ubutegetsi bukaba bwakoresha imbaraga z'umurengera mu kubihagarika. Mu gihe hakoreshejwe imbaraga, ubutegetsi ngo bwari kwamaganwa n'amahanga, naho butazikoresha abigaragambya bakaba batsinze. Nubwo aya majwi yakiniwe mu rukiko yabanje gukurura impaka nyinshi, abaregwa bavuga ko ari ibimenyetso bishya byazanywe n'ubushinjacyaha. Gusa umucamanza yategetse ko urubanza rukomeza, abatishimiye ayo majwi bakazagaragaza inenge yayo ubwo bazaba biregura. Benshi mu baregwa n'abasanzwe batazwi, ariko hari amazina abiri amenyerewe cyane. Uwitwa Sylvain Sibomana yabaye umwe mu byegera bya Madame Victoire Ingabire mu buyobozi bw'ishyaka FDI Inkingi, ndetse akaba yarafunzwe imyaka 6 yose azira ibirimo kwigomeka ku butegetsi. Theoneste Nsengimana we ni umunyamakuru wa televiziyo Umubavu yifashisha umuyoboro wa YouTube. Nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, uyu niwe wagombaga kwifashishwa mu kwamamaza imigambi y'iri tsinda. Cyakora we yakomeje guhakana uru ruhare. Biteganijwe ko urubanza ruzasubukurwa mu ntangiriro z'umwaka utaha, ari nabwo abaregwa bazagira icyo bavuga kuri ibi byaha bashinjwa. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Tugeze ku isaha 12:43 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Tugaruke ku nkuru twagejejeho ejo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yareze mu rwego mpanabyaha ikigo cy'ikoranabuhanga cya Apple kizwi cyane mu gukora telefone za iPhone, igishinja gukoresha ibyuma bikozwe mu mabuye y'agaciro bakunze kwita amabuye y'amaraso avuye mu turere turimo imirwano tw'icyo gihugu. Abayunganira mu mategeko bagiye mu nkiko mu Bufaransa no mu Bubiligi bashinja Apple ubufatanyacyaha mu byaha bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro igenzura bimwe mu birombe ayo mabuye acukurwamo.
Kongo ikize cyane ku mabuye ya coltan, tine na tungsten akoreshwa cyane mu gukora za mudasobwa na telefone ngendanwa. Mugenzi wanjye wo muri BBC Newsday Victoria Wonkunda yavuganye n'umwe mu banyamategeko bunganira leta ya Kongo, Christophe Marchand, ukorera i Buruseli mu Bubiligi. Ejo nibwo twagejeje ikirego mpanabyaha mu rukiko rw'i Buruseli mu Bubiligi imbere y'umucamanza ukora amaperereza, akaba agiye gukora iperereza ku birego bivuga ko Apple mu gukorana n'ibindi bigo yakoze ibyaha byinshi. Kongo muhagarariye irashaka iki? Nibaza ko ibintu byifashe nabi mu ntara ya Kivu. Nk'uko tubizi hari intambara, ariko ntibikunze kugaragara ku mpapuro z'imbere z'ibinyamakuru, ntibikunze kuvugwa mu bitangazamakuru. Rero kimwe mu ntego za Kongo ni ukwereka abaguzi yuko iyo baguze amabuye y'agaciro avuye hariya baba batanze umusanzu ku mitwe yitwaje intwaro no gushyigikira abahohotera ikiremwamuntu. Apple ivuga ko ifatira ku rugero ruri hejuru cyane muri ubu bushabitsi iyo ihitamo abayigurishaho amabuye y'agaciro. Bisa nkaho iri kwirwanaho. Tubwire by'umwihariko ibirego uwo uhagarariye ashinja iki kigo. Nk'uko tubizi, amabuye y'agaciro ya hariya muri Kivu y'Amajyaruguru akusanywa n'abantu bayabona mu buryo bubi. Hari ibyaha bihakorerwa, ubwo turavuga ubucakara, turavuga ibyaha bikorwa n'imitwe yitwaje ibirwanisho. Noneho aya mabuye akajyanwa mu bihugu nka Thailand, nka Malaysia, maze Apple ikagura ayo mabuye kugira ngo ikore ibicuruzwa byayo nka iPhone n'ibindi. Rero twaravuze tuti Apple iyo ikoresha ayo mabuye ibizi neza aho akomoka. Mwaba mubona ari nko gushaka kwigira bere iyo bavuga ko bafatira ku rugero ruri hejuru cyane bahitamo ababagurishaho amabuye y'agaciro? Yego, icyo ni kimwe mu byaha tubarega. Barayobya abaguzi babo, bafite inshingano zo kumenya aho ayo mabuye aturuka. Hanyuma kandi bakagenda bavuga ko bubahiriza ikiremwamuntu igihe cyose bakorana n'abo bagurira ayo mabuye. Nyamara ibyo akaba atari ukuri. Ibyo rero iyo babikora baba bayobya abaguzi babo, bagura amabuye yanduye. Kuki mwaregeye mu nkiko zo mu Bufaransa no mu Bubiligi? Impamvu ni uko mu Bubiligi no mu Bufaransa dufite inzego z'ubutabera zituma umuntu ku giti cye ashobora kwigerera ku mucamanza akamusaba gukora iperereza. Niyo mpamvu ariho twabanje mu Bubiligi no mu Bufaransa. Ayo maperereza muri gukora narangira akerekana ko Apple koko yahinduye uko ikora nk'uko babihamya, muzahagarikiraho cyangwa muzashaka izindi nzira? Uko nge mbibona, mu Bubiligi ibi si ibintu bishya. Nk'igihugu cyakoronije Kongo bigeze guhangana n'ikibazo cy'amabuye yanduye nk'ayo ngayo yo muri Kongo. Rero ndibaza yuko abategetsi b'Ububiligi bumva bafite inshingano zo gukurikirana kugira ngo barebe ko ibyo tuvuga ari byo, hanyuma bakabihana, bakazana Apple mu rubanza. Umunyamategeko wunganira leta ya Kongo, Christophe Marchand, ikigo cya Apple cyo kivuga ko kigenzura cyane abagiha ibyuma gikoresha kandi ko giha inkunga y'amafaranga imiryango igerageza kunoza uburyo hamenyekana neza isoko y'amabuye y'agaciro. BBC Gahuza Miryango, unoneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwereho neza mwese abateza amatwi BBC ay'imikino uyu munsi nyahere mu ikipe ya Manchester United. Rutahizamu w'iyo kipe Marcus Rashford avuga ko yiteguye guhatanira umwanya we ahandi yazerekeza, ni nyuma yo kubazwa ku byerekeranye n'ejo hazaza he muri ikipe ya Manchester United. Rashford ufite imyaka 27 ntiyagaragaye mu mukino United yatsinzemo mukeba wayo w'ibihe byose Manchester City 2-1 ku cyumweru gishize. Umutoza mushya wa Manchester United
Rashford Ruben Amorim yemeje ko nta kibazo cy'imyitwarire mibi cyihishe inyuma y'icyemezo cye cyo kudashyira mu ikipe Rashford. Mu kiganiro n'umwanditsi w'umupira w'amaguru Henry Winter yasohoye kuri X, mu kigaragara nko kuba ari mu minsi ye ya nyuma mu ikipe ya Manchester United, Rashford yagize ati niba nzi ko ibintu bimaze kuba bibi ntabwo ngiye kubidobya kurushaho. Nabonye uko abandi bakinnyi basohotse mu ikipe mu bihe byashize, jye sinaba nkabo. Avuga kandi ko nasohoka muri United nta kibi azayivugaho. Rashford yatsinze ibitego 138 mu mikino 426 yakiniye ikipe ya Manchester United kuva yatangira kuyikinira muri 2016. Nkiri mu Bwongereza, rutahizamu wundi utorohewe ni Mikhailo Mudryk w'ikipe ya Chelsea, watangaje ko yatunguwe cyane nyuma yo gukorerwa ibipimo bikerekana ko yakoresheje imiti yongera imbaraga mu mubiri. Ejo kwa kabiri ikipe ya Chelsea yavuze ko bavuganye n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza nyuma yo kubona ibisubizo bitari byiza by'ikizamini Mudryk yakorewe. Uyu rutahizamu uturuka muri Ukraine yahagaritswe na FA nyuma yo kubona ibisubizo by'ikizamini yakorewe, ahakana gukoresha ku bushake imiti yongera imbaraga mu mubiri. Abakinnyi bafashe nkana imiti ibujijwe bashobora guhagarikwa mu gihe cy'imyaka 4 nk'uko amabwiriza ya FIFA abiteganya. Mudryk aheruka gukinira ikipe ya Chelsea ku ya 28 z'ukwezi gushize, akaba yarasibye imikino 5 iheruka mu marushanwa yose. Mudryk yaguzwe mu ikipe ya Shakhtar Donetsk yo muri Ukraine mu masezerano afite agaciro ka miliyoni 89 z'amapaundi mu mwaka wa 2023. Yatsinze ibitego 10 mu mikino 73 yakiniye Chelsea. Soreze ko wahoza bica bigacika mu mupira w'amaguru, umunyabrazil Ronaldo watangaje icyifuzo cye cyo guhatanira kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Brazil. Avuga ko intego ye ari ukongera kugarura ishema ry'icyo gihugu n'igitinyiro mu mupira w'amaguru ku ikipe y'igihugu ya Brazil. Ronaldo w'imyaka 48 yakiniye ikipe y'igihugu inshuro 98, ashaka guhatanira umwanya wa Edinaldo Rodriguez wari uyoboye iryo shyirahamwe. Brazil ni ifite agahigo ko gutwara igikombe cy'isi inshuro 5 zose, gusa iheruka muri icyo gikombe muri 2002 ubwo yanagitwaraga, ariko kuva icyo gihe ntirarenga 1/4. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana, BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana kuri amakuru y'imikino. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kane twabateguriye, ndashaka kujya kwihahira ibya Noheli n'ubonane bikigurika da. Nanjye nuko wa ahubwo sugira ngo ngiye ibyanjye ntibyihariye ma. Ibyihariye se ibyo guhaha. Uretse guhaha ibyo kurya no kunywa se byo kwizihiza Noheli kugira ngo uzagire Noheli n'ubonane byiza, ikindi kihariye kuri wowe ni iki? Aha, hari ibirori byihariye turimo twitegura rero. Iwawe se ni 12:45 kuri BBC. Isamu ya zirabura iminota 7 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Umwanya w'ikiganiro cy'abagore nk'uko mumenyereye wa gatatu murashyizwaho na Hivete Kabatesi. Mwiriho neza. Godanse bagira isano ni umubyeyi w'imyaka 57, umuhanzikazi uririmba kanacuranga. Bivugwa ko kugeza ubu ari we mugore wa mbere uzwi watangiye gucuranga gitari mu Rwanda. Icyo gihe hari mu 1991. Nyuma y'imyaka myinshi rero yararetse adasohora indirimbo. Godanse ngo yiyemeje kugaruka muri uyu mwuga, yemeza ko atazareka. Yaradusuye rero muri studio zacu i Kigali aratuganiriza. Kwizera niko kuzimya imyambi ya sekibi yose yakumuriro.
natangiye gucuranga gitari mfite imyaka 25 nari narashatse ariko kuririmba ko naririmbaga kera nkiri n'umwana uturirimbo two mu bageni bakampa agafanta karyoshye nk'ankwa naje kumenya ko ndi umuhanzi nyuma rero ninde wakwigishije gitari waje kuyimenya ute wayize ute uburyo naizo muri najyaga mu by'amarushanwa bakancurangira nyuma ngero mu irushanwa umuntu ancurangiraga ana kuri podium afata gitara kubita ku rutugu aragenda asiga kuri podium ndababara icyo gihe ndavuga ngo nta muntu uzongera kuncurangira mfata icyemezo cyo kwiga gitari wayize hese nayo mfite amahirwe yo guturana n'umuntu wari uzi gitari nkagenda akanyigisha nkabikunda cyane nyuma rero kuri stade Amahoro haza ishuri rya muzika numva ndasubijwe nuko nize gitari warabwize rero ujya mu ishuri teori pratique umaze kumenya gitari rero ni iyihe ndirimbo ya mbere wahise uririmba icyo gihe ni indirimbo ivuga ngo imfura isa n'uwayibyaye mpita nayishyira kuri radiyo Rwanda rwose banayikunda yewe furi tuma witwa umubyeyi usa n'urushako rutuma witwa umutegarugori furi tumumenya gufata ibere nk'abandi babyeyi reka use n'umugabo uguhesha icyubahiro. icyo gihe wiga gucuranga gitari ni ibintu bitari bimenyerewe muri iyo myaka cyane ku mugore abantu ntibakubonaga bakagutangarira baratangaraga bakavuga ati icyambere nitabiriye gikomeye ni festival yitwaga Sebatunzi yari muri 92 ndibuka njye kuri podium nyine babonye nteruye gitari banyibazaho none babonye nyikubise koko byanyabyo ndabasaza kuko ku icyo gihe ninjye wacurangaga gitari none bakanyibazaho ariko nkabyitwaramo neza. Hanyuma rero kuva icyo gihe cyose ndabona ukimenya gucuranga gitari byaje kugenda gute ubuhanzi bwawe kubera ibibazo twahuye nabyo mu Rwanda hari ibyagiye bitavansa nk'uko byakagombaga kugenda ariko nk'uko n'ubu bitangiye kugenda byongera bizamuka nanjye reka nzamukana muzika yanjye nk'impano. Ubu rero wavuze uti ngiye kongera gusubira mu mpano yanjye nari mfite yo gucuranga ndetse no kuririmba. Hari indirimbo heruka gusohora vuba aha? Heruka gusohora imwe yitwa Umugore indi yitwa Ijambo. Ijambo rya data wo mu ijuru Yehova niryo ry'ukuri kandi ririhagije mpuzamahanga ntirikangwa n'izamuka ry'ibiciro. Ariko si nk'umudamu mu by'ukuri birakorohera gucuranga iyo gitari koko? Nukuri numva byoroshye aho ngereje birora nk'uyo nifatiye do njya nkifatira do nkifatira sol cyangwa nkifatira re cyangwa nkifatira ra cyangwa nkifatira ni numva ari sawa. Wow. Uri umaze igihe kinini rero utaririmba mu by'ukuri utagaragara nk'imyaka ingahe? Nk'icumi uretse wenda nk'utu turushanwa dutoya cyangwa ahantu bantumira. Ubu rero niki kigutumye ugaruka nyuma y'iyo myaka yose? Ndagarutse mfite ibitekerezo kandi ndagaragaye hari n'abari barambuze. Nyuma y'imyaka tugiye ko ufite imyaka 57 si mikeya. Ubu ngubu hari abahanzi bakiri batoya bashabutse cyane, urabona uzabasha guhangana nabo ku isoko ry'umurimo? Bizakunda kubera ko hari abantu bakunda indirimbo zinogeye amatwi, hari n'abumva indirimbo atazi n'icyo avuga akumva injyana gusa akabyina, ariko ndumva hari benshi bazantega amatwi kuko hari nk'abantu bantelefona iyo banyumvise naririmbye ngo dukunda indirimbo zawe dukunda kuririmba, noneho nakumva ari harimo n'urubyiruko hari n'abandi bati rwose wazatubaruka twigisha gitari. Gaudence Bagirisano w'imyaka 57 wiyemeje kugaruka mu buhanzi nyuma y'igihe kirekire. Tumwifurije rero amahirwe ni naha dusoreje. Muramuke neza bafana banjye. urakoze
arakoze Yvette Kabatesi na Godas bagira isano mwari kumwe muri kiganiro cy'abagore cy'uyu munsi inamwe ro mushoje ino makuru amakuru yacu yandi arakomeje ku rwego rwacu rwa internet bbcgahuza.com amakuru kuri radio na hejo mu masaha nk'aya Thank you.